We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. kandi nikusima nikutangirira Omushana Gw'Ebyobutegyeki EDGAR AKAMPA haburi kwezi bitanu kwezi kwa kana mu mwaka wa 2023 edakika zaba 30 zaba mushaze nyine ina mwijo kusasira program ya heze dakika 30 takatandikire konke ibyo nibibaho kandi tonda kugira ngo ikikuru no kutandika obwiro bwinji nango no media ikikuru kutandikira mu bwiro bwo suppose kutandikiramo konka no byebyo obumwe nibyija bibamu birabana mu konka trisite toroho kandi tujya kuhereza kandi kamengo taro cyangwa cyo kujya kuba baferwa aho kubakira kutwatandikira ujya kuba nukanyiro inkwebaza we bari kuba umukozi we bari kubayo we bari nakunda ruhanga we bari no kwekuma ngomya Uganda mu ngeri yona kabira zona aho muri no muturebera kandi bururumi rugondo rwo kugezaho kwenda kubana ubwamba ikikuru cyabyona no kushanga mutwenda ntufuruzana kandi ikigenderwa cyite no kushanga mutwabaje twaho ubusinge kandi munonga twatungihanga rero ubusinge ahabo kuba twena natubwetaga ko rukushasha ndana kujya hano junashasha ko rukwati bare waruje kutamutahi wawe wabo tari stede nirwasa kwata we nyiro utari kwenda mutwata nahabo cyo nikirungi twagumatuye no businge nikirungi twaganira ni kimwe ahabwa ki TV stations na munonga KJ ya GTV njezo kwenda kweta programs kezi kwikanisa abantu batari bamwe na bamwe abinete gateka zitari kushana konke kikuru cyabyona bino kwetegereza no kumanya ngo tuwe nango kutujye mu studio no kutuma tuganira ntwe ni hanga kubarurungi no kubasa kugira kutwakanyiro nikirungi kandi ndakweza kufisha bwire ninja kubanza mbanjure bama habunyi naha kandi ninja kutandika na extreme left extreme left ninja kwandika no wa munywano wanje Darius kandi Darius ogu abaho Darius ogu na yeto musheshe gwa Rwampara kandi nabona kwakira Darius bari kuje cyo kwasha byo ntabwo nshonga yakire wowe na kwato bwire no tore twakererwa ko muri yo mumba abanza kwika wowe na kwakira iyo bari kunyakira programa Rwampara mwe nizo ibintu by'idinga bwa mu ndabiheza kumanya barahanga akajanga muhero bagakena namwe cyo mwanya gwa cyaci bishop agomba kushabere bongana imbenzo ufite baje amazina ngabo abo Darius umusheshe gwa Rwampara ube horize ruhanga kucungura Rwampara kihozo mwana wajeshwa aya musi abanda basimusi y'amateno bwoki bagerebe hiabuseri konka babuzubwe wabasyayo wera ruhanga ndese mutandi bakabo Darius mundebe nkajeshwa umucunguzi ubuzo bwacungura kubasimusi y'amateno bwoki kandi nashobora kuyaba nabanda babona namunonga wabera manager wanje Face ushanga twaza kwishanga parliament hamwe nizima kampani tukora hamwe kumwabire kandi tukora hamwe ekatuguruminga je tukora hamwe omba we bari munonga Darius we na kugeza no kwija Faith kandi hona umucyara Faith na kwakira nikonde bya bitoma Faith show hirwe nangwa we nakizaho kuba naija uko bwo akasha Faith ntuba tumwina mu program abugeza kwenda kureba no Mushana Gw'Ebyobutegyeki nabandi so she's the regular panelist here nakwakira bari programa na fellow panelists n'abacira abari kutureba musibireje mwe barebe mwayisyaho ingaro zanyu kandi no leba turyo mu weekend rukwera nimbendeza mu baba rukwera kandi Yesu kwarabe nazoka mwana wanje Bright na batayibe bazoke na Yesu bazocero mu
mucurire hanga bebe mbiri. Okay, wewe bari mnonga, wewe bari kondera. Wewe bari nakwija kandi wewe bari nakwija. Nabaniye na muntu warumugisha kwakira Jole mugisha president abikibina cha NUP National Unity Platform kandi ni kwakira na dore mucogo wewe bari kwija, wewe bari nakugezaho kutwereza kitinisa ukabaza kuja kuganira n'icyo. Wewe bari mnonga nyenda kutwara umuco kuramusya abanyayuganda bona. True. Abo kureba TV yeki. Mazuro gwirinda kwijaha. Konka mwene mukama yakiteka teka neja ndakubara musya kubakurusya binje bimara birimo nyamanya abanyayuganda mwine binje mushitamire kandi munamire entaro kuterwa kwitama rwa rogafire amashomero gatakora high cost of living ubwo abana babenu bahumurika bazire bakabana benda gufa konkamwe mwena mu bikurice nashimirwa kubahani mu wewe bari mnonga kandi wewe no kutwereza ki RCC ahagamba city ubukitin safande James Mwesigye icyo kubanza wewe bari kutwereza kire twaza actually on a short notice passé konka wewe bari kwishina kwaki uno mujocero wa president abumwanye guturuma yabere mnonga umanu mageta imyenda kwakira abaginyi bitu no kukira mnonga abaginyi abarga Kampala na vice president no wari w'ubwuka n'ureba no wakampara n'umukuru n'abagenzi bitu afutuinaha yenda kubakira no kubatabaza urugendo nango no kubatabaza meeting y'umusibiremo yabanunye munonga uko nabihera kuri ya security mbendeje kugipera na cyo cyane. Okay, wewe bari munonga kandi katwamye ngo okuwabera hera kuri ya security kandi ekaba kwaje bakije bakateseje nkoneje kugipera naha ngo bateseje baryo mu barra batine shonga. Okay, wewe bari munonga mumza place tegerezo kubara kubatahana Kandi wewe bari bibo negira ngo musisika juma yani kije kushishaji aba yakiza magarake kujiro kumureba arasisi bitu amarero aba nataka mwana roga majatu stone kuna mshangaha na manyati ati arasisi wenyuma konka wenyuma karia wenyuma wa nagamba ko wenyuma konka byagamba kumuntu urwenda kureba umushana kumanya ngo political parties zikazaho kandi constitution netho bushobozi bwo kujomwe imbara tukagamba n'abantu bakatwikiriza ninga bakatweyangira watafutire muri kuyanja ngo security akumwaza kuri mukagamba kaba security ati muje mugamba mbaye security mugo muri mbara uje aba RDC nabona ashobora statement yabo kumukagata kigambo yakigambirizo mwenu nigenda kumushabira niwe kandi ugaruko muhameze mwenu waye hayo kumaro kandi nagira ngo amatije no mutima bitanga okay birakira umuntu akanagambe by'abato hata kuzire nagambe by'abato. Okay, wewe bari mnonga brain nikiza nsime Western Sanyanzi Fred mukaba witu kugira ngo ashot notice yitu amugambara kuja kugamba hona abanyambarara bakamuhurira kagiye bakamwerebera abantu batende baje gubundi wiki cyisani za Kampala ko hati yaje kwishobora kandi mwakerebera muti cya Kampala ni kintu kinyine buzima. Okay, wari bright kwija abageni baturebe buryo mushana Gw'Ebyobutegyeki inde EDGAR AKAMPA chine pano nija kwendukana cyamanya nyanzi ndoza uba uri nyankore ururi na ito turubira burundu netujya oja kugira urugana twina buzika nabakuraba barurira of course nabo mu central baturaba kati so kirungi isoka twaniriza nyoba kujya no GNTV turi mu mbara abageni TV banembaniriza ururimi yo kugira Uganda bamurira bo itina buzika muri abo gitaterede nga abanyakore mu mwacyamya ne turi bifanagana abanyakore cyane bibashanye mu mwacyamya free isimanyi ba mwacyamya ne kugamba turi bantu people ekintu kino ekikubanti fuyo musobo cyane kibaza katonda namwe kibaza okumpa musobo cyakubano nibaza abaganda babona abayo ekiro kino manyola nzinyazi Fred Center mu nzi National Mobilization Secretary w'ikibina cya National Unity Platform nakuze patandikaho ekola eyokunga egwanga to naye
tuyise mbitirivu nnyo abantu baffe bafudde abamasire abalababula netukyalemeddeko omukulu wa RDC agambye nti omukiiko yabutageddeko naye tukimanyi bulungi nnyo emitima y'abantu betuvuganya nabo janyama bajja kutuuka ekiseera bagonde bakkirize nti ebintu byetukola dembe lyaffe mu kukkiriza era kino kiraga bannayuganda oluvannyuma lwa byonna bajja kukkiriza tewali democracy wabula okukkiriza we are going to assert more effort bajja kumala bakkirize bakuyita mu kkooti z'amateeka eziriwo yadde ezinyigiza okutegeeza poliisi kumanyi twaba tulese t-shirts mpitirivu ne poliisi lwategere entujjeno zonna nezitujjako z'abantu baffe bamugereza baffe n'ebizibu ebirala bingi byetuyitamu etujja okwogera ku puroguramu eno naye nga bannayuganda bannange ekigendererwa kyaffe kyakuleeta nkyukakyuka mu ggwanga ey'emirembe ku mulundi guno nga terimu kuyiba omusaayi tulebe ku mukulembeze azze omulundi ogusooka bukyanga ggwanga lyebibaawo bukyanga twefuga tufune omukulembeze nga tewali kuyiba omusaayi akaluuka mujjewo omutwale bwekitalo ekyo mulimu kukunga kyamanyanzi kitegeeza ki already mulimu west kati tubalabye ekisooka kyekibadde kibaleese no muwestern ng'ovudde ku kyokujja ku tv eno sekibadde kituleese tuzza tolo tunaddayo tuzze katusinzidde teri kudda mabega era twagala omukulu ono ebikolwa bye tukola bigende mu maaso batataganyiriza from today onwards nga bwakyogedde wano ku tv ensinga emulaba tugenda kusanga nga tukunga tetukutte biso tetukutte mu babula nga tuyita mu batuuze okumekera sure take out structures zaffe ennonde nezi appointed okutuusa wekyetaagisiza okugamba twagala kino kyayogeddeko nti nno musanyufu okutulaba asigale nga musanyufu ebbanga lyonna bwe batulaba nga tukola ebikolwa byaffe aleme kujjayo tiya gas tubulokinga nga bintu byonna bitukola ne mu constitution omuntu ali mutulaba njagala kutandika naawe omuntu ali mutulaba esawa zinatuba program mulimu kukola ki mulimu kukunga mwogera kukunga nekikomawo oluusi barasisi bano bibabuzaabo balaba kukunga ne bamanya kukunga oluusi ne balaba mulimu mubirala nga bwobimanyi exactly mulimu kukola ki ekibiina ky'obufuzi kiba kyaddemu okukola structures mu ggwanga wonna kiba kyaddemu okugula offices zaakyo kiba kyaddembe okuappointinga abakulembeze kiba kyaddembe okuparticipatinga mu by elections so mulimu kalulu kati kakati tuli mu kuteekawo structures nakulauncinga offices zaffe si mumbalala wokka mubanga wonna kakati tuli esawa ino tuli mu western region kakati olwayo tubadde mwankole era abakulembeze baffe okuva mu districts ez'enjawulo nga vice president bajja okunyonyola eyo tubadde tubamitinga bacommissioning bagende bakole obukiiko obulala bakole obukiiko obulala nga bwetetekera okulonda structures zaffe ezijja era nga NRM bwekola eryayo n'okukola kakuyege abantu bategeeza nti ensi yetaaga enkyukakyuka nja kuddira omukyala Jule olukuhulira nkoku chairman Nyanzi yanagamba n'okutuyeni tuleeba mutuyeni mwetolo lihanga lyona mulyo mu kintu ekirukweta moto kukunga n'omukunga abantu nomugira NUP nogirebanga NUP nogirebanga already mutuyeni mukunga abantu nangwa mutuyeni mu ky'o kugira ngo obundi numuzo myanya babuzubira nakole mu suppose dukora nikira kubalera nikira kubaleba amakuru twazaha batuzubira break no mu tugire kuri abantu atemitwe tugire kuri abantu tuzubira kore nkiko ostamina RCC mwamusibira umucyanga cye yaino bushobozo bwo kugira ngo mutagira icyo mwakora mwadaruka nzishusha itanu z'ikiro mwayinuka mu mugambira atokushora muzakeza nongera no byamaje okufure na njaka n'imgunza mutyo ko Rwanda urebihanga na nebere yiturumu ekiri kuretera wagira umushenya kwimuka joro kagira tukasheshe ndako kure ukangwa abantu bere bazome n'ipiti tugire umuyanga lyona niki wabare mnonga abaratureba abanyarwanda mwena nyenda kutwara umuco kubagambira mu erizoba twaba turigo muri imbara twabe kibina cya National Unity Platform na NUP twaba turigo mu Ankole sub region actually senda twaba turigo muri imbara konka abantu abantu meetinga aninga shabi twabugana babarya bankore yona nabakabare nangwa bija mu bake ababasa kwija ahabwe nshonga ahabo kugira ngo itwenka kibina
ekyobutegeki ekyehandikise kandi ekirikumanya omwihanga eri kandi ekiine obugabe n'obujunanizibwa kurundana abantu ba Uganda kuhinduraho ahambeera y'ebyobutegeki ebiri omu Uganda. Twine programs nyingi. Now the major program etwantukorera izooba n'abakutureba n'okugira ngu twine obujunanizibwa kuhika abanya-Uganda boona omu buri seeri eya Uganda. Kuronda obukiiko, kurondesa obukiiko, ekyo kimwe. Ekyakabiri kuimusia omutindo gw'abantu, abantu kumanya embeera ei barimu, nomanya abantu bingi abanya-Uganda nitukira kuhamira kintu aza tukihamiraho obundi nangwa n'okukikuba nikitukora kubi abandi tukuba emikono tugira tuweero ekyo nikyo Ruhanga ashaziremu mbwenu nikwe turi. So we are here turi omu nitukunga okukunga n'okurundana omuri Nyankore niturundana abantu abanya-Uganda nitubashomesa nitubagambira nka Bible kwe kugira ngo emiburu retefa yona. So we are telling Ugandans, we are showing Ugandans, we are waking up Ugandans, we are telling them this is the time. Obwire nubwobu muzukuke ninga shumwe muke mutukwase abarinke abokurra muri nkeitu omuntu weno obukurra ngu nkembera ya Uganda ino kwemuremerire byo kushomesa omwana by'amarwaro kuzayo karondo mbazo kabara bya human rights omuntu wawo bamutweire bamukure byara bamukura meino yaronda services zabo mwihango omuntu weno kurra nkecyo turiyo tumujisa ntumujya to by the way n'ubujunanizibwa bwa Uganda kwimuka kwerwana ukabanza wayerwana wiwe nk'omuntu ukarwana community yawe ukarwana na Uganda yona urukwe yungo mu kibina cyite cya National Unity Platform rero tukapushinga rero Kigali ekyo mwami RCC wobwe cyarumu kandi kikumanye cyakufera tukakikumbagaza nimwe abandi mukatungo muki ahabwo kuba ntukigiza kirugata ntusindika nchibu. So kugira ngo abanya-Uganda bona bo kurura barubati nangwa mubabandize kugira ngo n'abaganda bonga kunkani tokoko nangwa muri nkoro omurimba Rome deba ijo omurimba rand kumanya muna braid almost ibarise. So hata omurimba Rome ijo umurifaro hospital habire harwarire mu abantu babeta bameja general natekateka ngwe nabasa kuzayo natunde mbazi konkangire nashango mushaija kesha mana wakabazo babenu bakagura umtawuni. So mbwe umuntu oremirwe fizi oremirwe mbazo mwirwado otinde services obubaresere parish development ibagamba na shentandwa nebindi akagura yaguma netwarwa kukwemwe mwenu onyigizi ziwe wena ntumweta ngwaija atweyunjeho rero tubase kutwari ihanga ryito mejo ubwo tukwindura abebembezi ahabo kuba Uganda is a democratic country. Uganda ne manisa ngo abantu bona abanya-Uganda nga constitution yito kwe kugira umukutanda power belongs to the people of Uganda abadikoze kuronda bebembezi mwena bebembezi bona twena twenyigiremu tureke kugira omuntu omwaka twebembere imyaka 40 turiyaho I mean 40 years n'emyaka mingi Bible nejangwe emyaka 40 akaterwa karuru ndwe natobwe kandi hati ko kujota katebere emyaka 40 oshangwa twebembire complete ratwe haje manyano byakuba natererwa karuru ati akarura ko mu Uganda tubakikita karuru ndigire kureba kabiri nitibwa kabiri nyonye nyine ni hiya jore musha ndeyibira kabiri aho muri imbaranga kibira wowe kitindi sam 7 yo myself so then hati nkakeiba natekateka ngo umuntu ukayibira naza kurugabona so cyo president Museveni cyarigire kugamba ngo murukambura mukamuyibijo babashire I don't even kambara tindu kutura nakugira wakaruru nkakamwibira nkani ntekateka ngo narya nangi konkabe iromushoyino noshuka yo mwaka ogu nayongera yo ogu yaremwa kwijoro mwe no bwaremirwe kwijoro abanya-Uganda abarumirwe
bagizire ngo nabo katubakunge katubagundane tubase kugira umuramwa bwo kupushinga shano bundi abanyayuganda abandi nabo bakayenyigiramo nabo mbera yabo ebanunje koko kurebe ya RCC ngo shiyo koko muri kwa kwingana n'abanyankore banga yabo kwingana nkabo ninga binunga okwingana ko yekire kakwate na n'ikibina cyaro kagira bo kubecyo n'ekibwa cyo muntu wari bibonera Bright ina bajwa to kwikiza no NDP anyway Bright nabonye namutuzo wawe icyo kwa cyabyo yewe ka regional coordinator abamba bondo nga regional coordinator wa NDP umucyanga kigini cyawusa nitekateka ngo umwami nyanzi na team yone yaine bizire kutai na no kunga abantu umucyanga cyawe that's true reception over mnonga ku organizing no pattern sana security for the first time ningira mu akore security ya Gwene yenda tagira mu kubateganza nco kurebera gustamina RCC murije ninja twakikare vuyo bino yitaga niyo tuyenoga no yenda ngo ukora icyo ukora bakubwire mpaka utukira twazo mu karuru cyangura eshachi ekategeke ngo kabindi emyaka 200 batagitegereze eshachi kagenda yagira ibintu amutwe bigushara n'umuro bagiye teberegeye hate eshachi kwiyabejera meti ebikoke bindi byiruka bimanya ngo ekikoke eshachi eji yada kutosi when one time hakakera hejura nyingi hatwakire hejura nyingi yatitira umuriro gwabura bazo mu rukiko bikirizana ngo katuzo wa urushachi tuzo kuhumuro babuze kikoke cye ekinamani ikirazo kuhumuro niki wakamete nizo kawakame kayakire ukashanga umugisha murunji eshake guhejire kakwato bunyasi bakweto bugunga bunyasi bwe kata habire hari amuru ukarga mu muru kategereza ngo umuru gwake umuru gwayanga Jean-Paul akatahunenga ukabirije ya kashaka ibirije ni bifuka yamarika byakisha tubifuka muyenu byone bifuka n'ibice bya furije hati yagenda wakame yagenda yite ko kabindi itumwishe mu kwateho nyamisho yite ebinyamisho yaje ati omuru ogutubire mfutina timuru mwenu mukwateho mutwakwataho nsatu nyoka nakwataho hati kuyabikwasereho wakame nabone biko kabiri byakwata eshati kwyaje gusimuka kandi kwaje kuruga yashanga ibiko byaki kwasireho bikinaho bitabukitinda yamanya wako bari kibakamanye so eshati yakozire ikiruka yiruka yatomera umuntu kurugo bwataka kutura n'abantu yarukumbe koko hati yadakutura n'abantu now hati enarame propaganda toletera parish development model Bedrese ntwaretera nadis ekije ntwaretera etandiko ekije bona babagawari ikatanjya n'umuga bona bashomere busha kedura bona bazo mu magwaru batunge membazi emyoga ero emirimo y'abana banyu securing your future niyo nebireje ya ebyo nebireje ya warushaki iyo abantu batakamanyira ngo wabikwataho abake tibakashimanyira kuko kwataho environment yo ko propaganda ngwejo yo propaganda yo mumubwebembezi hati ito tuje kubamanyisa ngo ebireje tubikwasireho twashangana bifuka tugiro marwaro twagarambara twashanga atari mumbazi kandi marwaro owa movement wa FD so wa nup kakuzamu tubakuza kukuza shibira cyawe mbazi ngo kutari mu wako wa movement tugiro mu western Uganda twayetorora hati kato muri Ankoli nakubuza urugudo uru government rene yakora wakora sati district 12 apart from ubwa wismed umutabona konko mu district zo mbya tari mu rugudo no narum icyo twakireba twaza kwetegereza twashanga business z'abantu nyinshi zirone zikinga habwe be amashanyarazi kuko kagaremisa abantu gukora ongeza wote zakakingira naje ngo business z'abantu bizwe zikinga na factory yes happy ndano abantu bakushobora ubuhunga barone basina nakadiki kondera kuyayiti kondera hari tako ikondera iyo takagirije cyumbayiza ati ikondera warata hakati wirukanira cyane ushugana itere n'urukugira speed wacha the speed n'icyeneza barugose amara mwenu abantu bari kubi twazo mu mashomero twashanga abakigana bashoko kwabo
aboro mwashomwa president kawazira mubona bashome abana miliyoni 2 kabatandikire primary konge mitwaro shanju kandi yekozire P7 abandi miliyoni 1 mitwaro ashatu bakaburira twakwatabirije twashangana ibifuka hati no wagumisiriza kahe fizo mu kubona bona nahikayo kuza kubona mu mugo mwana we uruburta baye tara disingo na wonde biri na speaker wa parliament na kigambo deputy speaker ati mwenu bana mu mwatunga liguri mureke kugayembera ati ni mashabangu mukore mirimo emurabone muze motoka ari liguri zikoze motoka musike chapati aine liguri kumutera matafari aine liguri kirafutera kadege mugakire cyakora hati yagiri hati mutagayembera mukore mirimo atwaye buza umuntu ukora ibintu basa kwetaga kubanza bashoma gutunga diguri kusa kutera amatafari kandi amatafari ugatera kwetaga kubanza natunga na P7 mujure ko naka bari pari ngufu nkatudo kwetaga kubanza no handika dizina ryanje kusika chapati koze motoka n'ikintu so nabwo cyo muteza kuguramba uri kumarira ezesho ngo kutuzichondorezi ibyo ngaba national unity platform mwasana mukunga abantu no twashara mutwagira ngo katuzigambira abanyarwanda bazendikiza hari abantu abatakwasira abirije abafite gateka ngwibirije binumuro mwene cyane to gucyamana nyazi mbara nankuri nahande bakuza kuza niwe no wachitini sa deputy president na team ndije ryo mwarimu wachitini sa yose rubongo yari mu mufumbiro waiso mufumbiro ari muba bichugwa general ari babantu b'iki team ryo so NUP yari mu western ati NUP ryo bari ne bagambira abantu bakuri ubutagira mu karuru isinjiro shahina akaruka president kakagawiri kiruhura shayisha dakasheshe ukota kushaka ruka president aha amezi kwa beje futera ka president ngogo bwawiri tero ngoba tungiyo kakatera no kakatera tibesho ngana kakatera waje bakakutera toko mwaba na konka hata babeje kuvagambira ngo birejeya babe kwasiro bashaka bikujira shi kufuka mwere muri kubutina nabwo ejo embazo mu rwaro kera batari mu kubonera bujuri yakigamba nebizibe bindi ebimwine ababeje kuvagambira naye gutwe nimbagambira ngo bwire bwo twegwaneho twegitachi gombe cha national unity platform kururebe minister buzima ukwata mabati gabanta bakubona bona karamoja nebasika abantu almost 11 buri izoba habo kwiteja bakwata amabati bagahango mushinja ngo bakandi bagare mu bati amabati amanya kasha mabati baga mubaze jamba bantabu ejana yabisire ngo kababone shelter ba minister full minister shomira aine PhD ni program ngo ba doctor bagwata abantu abantu kabo bagarye barye muziza so omuteza program urukumarira neza omuteza program icyatureta ibyo kabana turi mu platform tikwaka Museveni ari mu Museveni kwanu Museveni ashimye kurwa ku foto muri indication nango because Museveni ashimye kurwa ku shombo ejo kubanza kwebembere imyaka 20 kiviri konga kwebembere utakorira abantu cyo kigwediye kimwe hata kizibe kitire weyebembere makujyana Yesu cyaza konga yabure cyakora nena bwecho niteganija president Museveni arugaho habo kuma hazeho kashi chini cyakora giseta Robert Omushana Gw'Ebyobutegyeki Edgar AKAMPA turiya GNTV ngezo kwenda kusima ubare ku buryo bwe ninja kuba nigura amasomo mukireka cyemunonga ahaza kwijaho konka ikamanze wa RCC Bright ya chief muri kutandika kugamba ngo hate koko bareka batwasira hakizingiye bamanyire ngutera kosya bamanyire ngutera kukanga watandika no gira ngo bakwebaze aha ba security babahereze kide cyanshemeza munonga njyana yabigwe natureba yareba ngurere datwaza amone tuwareba mu security mu gihereza Bright hatwe yamanya ngo yakwatiraje akibigiye biti yabiri Bright we no kushabiresha kandi abantu baba nabeshara pambo munonga bijya kugira ngo bakisesinge n'ubwebembezi naho winki nagira ntinabaha security mwatesage mwahezo kiko rwanyu muyijaha TV muzakorgaho mutahege two things icyo kubanza ni demokrasi iyi nari mu yarekera umuhango no businge ubwe nari mu yarekera umuhango government
environment nungi iyi government ya creating kugira ngo umuntu akore kwa kwenda agamba kwa kwenda yaba tasisire obugabe bw'abagenzi mbonu ekiyamba government ntabwo no wabo nabo babiri no bakurikiza no kurikiza kubagomeza mu kubarigamba ekizubu cy'abanywanyi bitwaba nibagamba akomere bashereka kabisa umuntu kubagomeza mu bagamba ko kubarigamba bakaja bakamobilizinga abantu bari kubakurikiza bakasetinga structures zabo bakazikora ki terura bakwate konka kunga neronda abantu miliyoni bokweshuka ahanguto bakamara obusinge bw'abanya Uganda right ya jamu ndamaze mwe nanyereje kubagambira ngufiteyo tukunga stop kunga muri yo numukunga to stop kunga tuyo hata twamanyire twaza kukunga stop kunga wabura right wote yakana yagama mazina bariyo bakunga abanya Uganda kweshuka hanguto kumara obusinge bw'abantu ibi bana bagamba kuyaho impumeza kureba mbara y'imyaka 20 kwire y'imyaka 10 kwire niyo mbara today eyo baragisa shitamu emyaka ye ene factory tero kumugambaho obagambo bworo bw'abandi bo babihaye Praita bayaha ni mwabazi yaho ngukubone baho Namarone aheru kukubone baheru namarone ayaho ntishana hati ni invest namaroni ya makashi roni neretwa obusinge neretwa obusinge government creating hakaja za banks ikereza roni nangwa ukagenda icyo kubasingira bose ko takubasingira kurwa kwaje kasigere yaje ngweni nyowe ningera ibo yishe bantu pricing abantu babo kurungi konka bagezeho ku stabilizing abantu babagambira government ekwata abantu ebakure byara ebaita ebakura mayino kandi umurye bintu tiyene kubakoraguriza bajunro home kandi bera bakoraguriza teyino gambire kukira bright teyino gambire kukira myanya zo teyino gambire kukiro oba kwata bari abahasa bumukunga imo kubata bakwata omushuduka y'abana b'abantu kufa namwe kunogeta abantu babire mbazi koka kushuduka abana b'abantu mbarebe etwine no busingi ngumujaha mushirika abana bitu kuboyo chairman oja pana information nyazo ina information jagero kuwara sisi ndabanga musajja mukuru yagambe mukunga abantu bango nateka wembera etali kinkola kisoka njaga gyo impression kino kujembalala kusikana abantu abatuwadde mukisa ti abanga tuyambye no sibayambye no sikazenda bajaji yatandisa agamba biza bulungi yatandisa agamba twategedde ku lukiiko omwazze ye tubawadde omukisa tuwadde mirembe tuwadde obukumi atete twabula njagala okusooka okutegeeza gyo impression mbalala is part of Uganda, the western region is part of Uganda. Era nga tutuze enkiiko tuyinza okutuza ekiiko Kampala ku kitongole kyalimu neno bwe tujja tukole emirimu gyaffe ku kitongole oba ku ofiisi ez'ekibiina kakati kino kyazimba nekintu kyazimba nti nno tukunga abantu ku nguudo no ekibiina kikola emirimu gyakyo ekireetera abantu okugenda ku nguudo kunyigirizibwa nga bana bapanda gali yavaawo ekomyewo luni zikwata abantu ne babula zasembiyo ng'abuuza nti gwe lwaki tebakwata gwe lwaki tebakwata jjo lwaki tebakwata mwenjala mukyazina amaaso mukyakati ayagala naffe ayagala tulabe nga tetulina njala mukama kyewunyisa nze okuba n'enjala that is the problem okuteekawo embeera nti nno n'enyanza ono yandiba asanira njala kuvaamu omukulu nyanzi tantegedde bulungi noze lulimi lwolesa omutawaana sigambye nti mbakkiriza mbawadde obukuumi kubanga singa sakyagadde mwali kikoze no ngambye bwe mujja n'emirembe nga gye muzze nayo olwaleero nemukola enkiiko zammwe nemusetinga structures zammwe ng'ekibiina
tewali agenda kubakwatako kubanga gavumenti ya NRM yaleta demokrasi eyo naye bwe mukunga abantu ng'olugambo lutuulira kati that is intimidation. Mu intelligence information yonna tebeera igeno wano etandika nga lugambo olumu netuukirira olumu netandika nga olugambo olumu nebeererayo nga lugambo naye nkugambye nga bwe tuwulira bwe mujja okukunga abantu munono kyakakasizza tukunga abantu beyiwe ku nguudo bwe mujja okukunga abantu beyiwe ku nguudo batabule emirembe gyabo abalina emirembe gyabwe gavumenti ejja kukkiriza. Okay, wewe no ndani ya nangu mchara joro bazoka information mwena mwenda kwa information nabanyenda kuhabara bumukama wanje RCC hati ninjiro ekigambo kunga olulimi na weti ya gutegereza ngabrate ya mushonga ndani ya mjati nitumanyisa okurundana right ya kisho right kandi okurundana abantu noboine papa sabenchi wabarundana konka iwe inobugabe kwinterpretinga kunga nkoko rukwenda iwe noreba imwe notekateka ngutuzoro guto tutayabana babandi but kunga is for the people of Uganda and all those people you are talking about n'abanya Uganda ntubeta kandi baza kutujoininga mu program zi. Okay, anje kinani yaragamba second zima kumyaza kunga niko kurabura habo kuba abantu bamwe badyami tubarabukiri hati icyo turuntu bimisi kubashaza mutu tize wake up call so wake up call ngaho wagizirwa turuntu bagira bobikiza manyurebe turuntu bagira muno bwabo bwani kutunga imbazi it is your fundamental right to access medical care it is God given, it is inherent. You should government because you pay taxes ushobora gutunga ubugabe ukatunga imbazi. It is your fundamental right to get access to quality education kutunga bwegesi konga burungi n'urugabe rwawe kutunga kugatunga ho kutura. So now necho ito turonto tugira kamarize po kama wali nazagamba turonto tugamba mu turonto tugira ngo government ejeje yaba RCC fera beta kutuhereza ebintu ebyo turabura abantu because Tunisia chikabo South Africa hata bari yaro so bottom line yagamba ngo nubwo arabe kunga ngenda kubagamba mwatunyitiriza munonga tukagabo tugombekira ubushiko bwitwa ubunji ngenda kubagambira ajya mazima atari gushireka ntuza kubashaka umufi abantu nibarara kwe mwinenya bamuzitira mu mafuriji abantu bari ekisoka kati yayogede ku kyamabati ekisoka kati amabati aga allocatingwa Karamojja banaku nigabibwa ba minister n'abakungu ba government n'okutusisa wayaleero tewali kya gwe kati omuntu omukulu ekintu ekyo kirowoozaako abantu nintako abantu b'Ekaramojja bagaanyo lwaki abantu b'Ekaramojja bafaayo abantu b'Ekaramojja balivuddeyo nga gavumenti erina kyekoze eki abantu namwe munuupu mulina abantu abakola ensobi gavumenti abantu abo batera investigations parliamentary committee nerondereza police eriyo necundoza mwarebere parliamentary committees ziriyo neziba interviewinga government efero akyate mutukwata with impunity nemususpecting abususpect. Okay, chairman nyanza ngenda kudira tili abantu mukaga kupalo rero nyina abantu mukaga leka nabalala bubira mukaga sija kudda agendo batureba tsigo mushana go tsigo butegeki EDGAR AKAMPA tuka GNTV ni kusimba ni kwebaza ubale ko ikonde olino ta mu politics uzitwire mu olino enda kuzama active kugira
ngo ubundi kuruwa umugisha abanyamutoma bakwisabuza niye namwe twayikizanga ibya break bigiye mu yakagiraho yabira kwine konka yakwizamo yargayo wayina byagira ni mwagira buwaza twaba tutatebeka ndetse bintu arasi wabona kugambira abantu bari mu kugira ngo benda kukunga kwabo arasi yari nagamba n'umujojo wa president temasa ngo ara inenteka ka government ke yarasi yine abantu abo kuteka kukunga benda kunganya abantu weta ka street ombire ko misho burya break wana kitera Mustafa kwa yakigamba ungatwatshige mu politics sezi nojya mu bijana kutunga platform yo kutunga ubwemezi ubuntu kugira ngo igande yagire kwisha abo kuba umwami nyanza ryabo mukama yaba kwasaje buryaho parliament iri kwija mwena mwabo mu rumuramu ekonka eteka y'ibine na nimwe y'ibine na imu kuteka umbantu ko wainare yanza kuteka umbantu ko wa NUP sizi kushana kandi mwena ni mwendi hangarurungi ngo kuturukuyena urebe biganda neza we bari moderator n'abatahi banje abaragagamba abari kutureba munyicereze image government bite NUP mtomeri I come from the top. ikibuzo cyane kigenda wo murekano yagaragamo ampore nimanye umucyaro buna bright bonkana bondebere so ninjani yo shonga habwacho buntu bargaye munyicereze atunga bona nakuruga reka ngaruka hamuramwa munyicereze nyebaze government kushanga ngo mushaheje turya eru kwiciriza bright akakora factory ekiciriza omwami nyanzi akakora ebyayine no mucyara jore ningisimu nyenda kubanza kandi batwa kugisima icyo nicyo kitubare cyo kutangaza ahabo kuba environment bagira umugati wo kugisima nyenda kugira ngo umwana kwa kuba nazarwa abaza yanjura akiriga kwanjura ayemerera kandi atambura mbwenu ko kuba noreba government yeje kinaje bariza no kugira ngo nebasa kubeta kashikira herukuza konka teria yi atandikire kubana tureba bambagamba ko kushoma for example ekareta UPE ya leta USE omwami bright kwara chindwe konka ni mamu na chitegereza ngo UPE ekabetari ya burumuntu ko kuza kugenda anwana wanje bright abana beto baragiye mu UPE kandi na hati two barushonera mbwenu konka abantu abiyabire targetingire abana biyabire nenda ngo beke handika izina ryabo nabahandika ekiri kumanyisa ngo UPE equalitarize obundo mwana ryo mu ishomero akabira taru turi kubana tugamba amarwaro yes emibazi ne basobutamara konka at least hari yabashaho at least hari amarwaro ayigabire gari ayigatari kibali kimanyisa ngo irwara yigishika kiciro umwanya hese center 4 nendijo myanya no mibaze rumuneyisha aho kuba nakugira ngo umwana wayenda ngo azarwa yurukange ubundi nabasa no gutatambura ningo gutemera nyenda kumanyisa abantu abinyune umwanya wo government ejerizeho yakora namani nico kushanga umuntu or free kugambe cyo kwenda kugamba abona mu speech kandi twufunda abantu ati kiretere bright na batayibeye okugambe cyo bashemeye kugamba kikahika abantu bashemeye gukora kwika ngo kwera kugamba ngo yabe ryo muri ankore kuzabazira government ziye turukumanye zira no muri mbarara babatari kutaha so nyenda ngo mwaba at least no manyamba abantu bagera ngo umuntu atasimwa kigumiro konjerwa kandi nyenda ngo mwabana mutekateka ngo owiro bwinji noteka kuriga hansi aho rupeje kugendo mishbright nyendo ichirizangane na nyina batahi bawe mu government ne basa kubeta kozire nkimwe nko kumurukwenda konka hine chikozire tukubana tureba enguto umubyaro at least yes tukaba twine burunju bansi enguto tizikateriye ngo turukwenda konka no inda kuciceza ngo nangwa napfa sambara yituri arihe nguto zikoze najina ngo tu sorry abanyenda ngo umuherezi yabo kuba umwana muganira yabari ano nabaninjira ngo bakwateje nagira ngo nitubasa kuba tutaka
teri yabirere hariho ekintu mu myaka 10-20 cyekoze nabaningira ngo enguto tunachigaka mubona jangu enguto zona tuzikoze konka hari zikozwe so ni chenda yesi turiyo munupu turiyo mu NRM konka chenda to abantu gamba tureke kuhabisa abantu bito abantu turebe kureka tubagambire ngo nitwetagama nangwa mwabantu memerera ukagiroti buriyo mwatandike nakacakayine agire ki yakoraho tijumira munonga abantu abari kwiba amabati konka nako kuzara abantu bwiro bwinji abana tubarukushana konka kuba batarukushana oguyagire micwe mirunji ori akagire micwe mibi ningo kushanga kuchiriye cyo tutine bashuma abo kuba tubona abana bari yo mu seji ninga bari yo mu Uganda ntibazarwa mu kazi konka ko kuzara abana bawe wareba umwana naenda kushuba yonko muzire no muhabura omuhabura omugarro umuhando guruke so ninyisima government kugira ngo yo ejerizeho amabate ya gareta yenda kugahika abantu abo bashimeye kwehika konka habo kugira ngo abana twine abana batarukushana tubareke mureke abana batarukushana government ninjisima aho kubaterese polisi nk'abari yo mukomu makagani abana at least baba points babonereze kibonerezo yes nico bari muco rebere cyane abana bakwikota kubatera ngo zoreba ngo nico government rumunegeza aho kuratera ngo abana basisire korechi ebatere konka hati yo wono yenda ngo omwana yaheza kushisha ninga yaheza gukora kitakire omwite jobani kimanyisa ngo uwo mwana nabo wamwiha actually hatuna nabishya umwana to kumwenda kureka no mwegesa umuhando gwashime kuba nazona ekindi kutekateka ngo government nicere muneko at least amabate garisire byamanyamuro bagita kanka kubabe gatakire umuhando gwashime kuba information kati mama kati nze kenewunya kubanti abantu bonna yoita government be bantu bonna babya kugamba bali mu government bonna babye kali government kireza yenzibi sigale sama bantu no almost kati wala bakasai tena gamba mu government yona awo kubana ni government ojajipa msabisho no Uganda wangono mtowaka mu information government singa nzibi tewali alifudeyo na kuogera kubanga twaliwo twala ebintu bitambula tewali alifudeyo na kuogera atumanya aleka kugira leka nange njugiriyo manyi bano bayina empisambi bera n'empisa omuzajjula leka nange ndi musajja akwata empola tusera okumuwasa tokwata kumanga barazisibalize shoga yawe baize shoga yawe muganda wange kyembadde kugamba ati gavumenti zetwalabako enzibi nga gavumenti toyinza kwogera ku ministry ya toyinza kwogera nti ono prime minister yakoze ate byosubira nyanza toyinza kwogera nti kino kubanga nawe emyaka kisusa ate n'ejja kisuse ku bano batabani baffe nze ndi mukulu n'aliwo zoyogera kakati gavumenti okuvaayo negamba babuulirize minisita babuulirize oba prime minister babuulirize ekyo kakikulaga nti gavumenti just one small n'abanenda kumanyisa abari kutureba abahurikirize porogaramu egi omu political science ntushoma ngu ekigendererwa ky'obukiiko nk'aka akakiiko aka gavumenti eteireho ngu nibabuuririza omugasho gwako n'okuraza omuriro. It never generates anything. No kuraza omuriro nambwene hata abantu bona amabati bagarigireyo. That is research and it is empirical research.
amabati y'abadesisi amabati y'abadesimptom waki kubanga goga masamasa ate boga ati kagawugana kati gana bikane ebibiwa bingi kiringa kati bwe mwewombese wano nemufulume wabweru n'abanisha abari kutureba ngo aba bashisha mu kureba n'abakazi bayine umuntu bavuga motoka nungi nubashomesha abantu mu mashomero g'abana marungi munonga bine na za insurance government enungi ngwene mwabana babagambira mugire cy'umwihamu mugire cy'umwakwata ahabwo kuba government bikirize bagigahara nabanisha bangu mwana mugambira abantu mubagambira ko baratwaze kugigahara nko kumugigahiriyemo kutari kugira ngo mubashende mubakundarunde den bo baferwe den abazire baferwa abana babo kandi imwe mu rufuna nyanza ko bantu bakuru nyo ugenda kukaburira abantu ngo kumiye kutayimiye oburira abantu ngerije mufunye musente ngerije mukuraburanye nabo bakore mu cyo kuberanga mu bagamba mukunga bagende ku street wabarasisi abagambi wari problem yujya kunda Darius mwami nyanza mugambe sente chavagenda mpaka okay Darius simanyi mpara sente zigiye konkiwe nareba no gambara bampara mwe nezubi ate bizuwari bakubiriwe tateka no ori munyarwanda bire rwamara aho kugira ngo kubireba ihanga ba braiter bakugira ngo betorire biganda bagisya okuno kubashibwa bagiturura ndabakungana bagira ngo ibizubo babirebere buhanga RCC nabwambisa experience AI ina n'byake yasya nakwereka ngo aho turi nitubasa kuba tutarije ngo turi kureba konka hona yine afutwarugire ahatari kwenda kuganga so twine kusima turi yabari munonga abo kutureba naho ndabitegateko byabona ahimwatangira wenda kagambira action yona tatangwa kujya no kujya akaba umushijo Papa Francis haba statement uri munonga erba magazi mingi akaja timwe bagiye kumara zo bitanda byanyu mwanywa konga mwayegwe imbera mbizaboro ebizibintu za kurenga izoba rumwe nibashaka gushinga byanyu icyo kikati bayisa cyane niyo ndi wayina ari mu konga ubona ko bushikire kikire kwikiza hari ibite bukwiye twinde kugenda neza orego yakora ki orego yashko ufite nzara disi twije mu government niyo ngandagazi haza shaheji yes shaheji haro mwana shaheji Museveni yizire wabire aine myaka 5 kaga utobacha chimasa twine kwijana approach insya chikujaneria yatkarwana yatkakoraki steka kureta ikirya ahameza tukakigambira approach yabone yani ikingambira abantu nyunkanye oyo murebo ubwo ina ari meji no kugira ngo tubanze turwanse imbere y'amezo twaninga mangu papa kajangu egebizu nimuza kushika ombishende byanyu ahinda gambira ishaheji ekira kursa abantu NRM turagambira abantu kugira ngo tukakore kureka no hereza oburaza ha muntu wawe turagambira muntu otembera n'inungi kongo ruguto rubi usteha bwana no tukakwesa amani mengi turagambira muntu otoheza no burungi ntuke mukoze iki imwe fire wono gambara abantu toheza kwize kamizi ngo muntu wakashora kareba ngo muntu wakasiyo hata na horana ramunonga na efuza ateche niki ikikumenya mara DC twine kurwanisa imuzo munonga enguzi yidenseji na twajara na twagamba abibera mabati shaheji aha bwanji stop ikiconoza no kucondoza abantu bakabire baruza iningere ningashi ba stopinjira aha memo yabo bagomba bacondoza eshaheji dende bindebyo bigarikira abantu twedegeza ngo wabona abakazi babiri hatwa bari mu gajore agahotinyesha sore tizwa nego mwe ngato bare ku face na jore n'abacyara baragise hati eshaheji wana no batakusheka noteka ko nabaje noteka kujwaraje kugira ngo mukabaro atakusheka so ngitwa bayenaremu twina abantu abagomba checking munonga abagomba stamboro munonga so nasteka ko nitukumenga shuwa ustwajana zuru
icyo masangu enguzo ngeke sicyo twikiriza ekija kaheza abashija ibyo gukora ibyo gamba sicyo twikiriza enguto kezife kireza abashija ibyo gukora nyana gamba twakoraje ebintu omburinganza tukaba upright naba twakwibagambesha heje tukabe ndubashatinga idea kuri tukugereza ko nareba numbereza information Because all my information was ebintu ifutravesta rwanize tukabara kurondera abandi mu Rwanda batangara munongo namwe RDC ni kusima futose cy'urutanungi abashira bija hospital shahidi bakagira ngo abana bije haza kwenda kigitano no shanga bako harwe urukunga no shango omda kigi 15 abantu base miliyoni mu hospital so RCC yashonga yargambe kire kugira ngo tubakuza kucyishiriza cyo kumanyisangu abana bafite barondire byo gukora umwana arizo mu garage onduje kwiga takubire nakora ki takubire naza hospital icyo masango numushanga abantu bingi bara idol icyo masango futura kumtu twindi weaknesses abantu baza gustemberaho amerwa byona batangura ahubwo obusindi bwo kurebo ni cyagambira abantu munsi turi permanent bwaye na rubwoho bwaye na rukora ki bwaye na rugum so ubwo busindi bwo kwizere steka kuburwanara turi kure tohereza tindi kwenda ngo turwanse symptoms kandi kigwa kuzi umuntu warwara ngo hera bisho twena ngo gora amafitage ebirungo byahanzere uza kubaharagata kureka noteka uragurureke ahubwo noteka ikibezo kamanya yagwarga kubana waharagata nubuza gukora ki nubuza garuka so reka itwe nk'abantu turunde ebikurume y'abantu MP z'abaturikize ndito twene MP bingi abantu baburije mukuruga n'abantu bari kumuntu nukwenda neki embera kuzukubambi ninjara gambara abantu bidaza nukuba kubona eshaheji MP kwakuza nkadi yazo ko stadium SB yatsigaga a reception nashango messages missed calls stars yamaga nashatu oriya umukazo wanje yazara nabarasendeza ko bihayo manyeki icyo basango nimwe abebeze ngici papa yagambere kumukwanga kurwanza ebizubu ebiri kwata abantu nimwe tumukubaje akwancho ko reba hokora bahona ore bambire manya hamuzi manya Julius Karahanga manya icyo kumasango akaza umucyanga cye yashanga harimo kwenda ugaci kwanga government kwiyakubire eyintu ebyenjeni eyinavya zirukumara zirumu amashita tukabe twaraki tukabe tubaje ebe tuyakuye bija okay baba no RCC yanaenda kuhereza ka information kati kwa information nasi unakeza then nyanzi zagenda kwa ekinani nyenda kugandara tabanu wanjo noreba ikizu cyituna abantu teka ukabari mu abantu teka nkabari mu abari mu iguru hataho bisingiye no boki no bise no shukara na buri kintu cyona okubatisha mbese esi ninko kwa oino mwana mwishomero kuno jango umuntu nibagera ngo ahimbure 100% twena tukatuko mu biwa ubu subject no jango 100% ko kawatunga pasma hatuwaza kuretinga average tukagenda waza gukora average ya NRM ahihira ihangi naherishikize hingana 1 twatugamba mu NRM kuija kwatowelembezi abantu abayibari under poverty line bakaba 64% ati tugambira umusate nayi kandi sate nayi neretwa kunamangande neretwa ebicweka y'abantu bafuta mu butabanga wazo mu rukore yi point of order wazo mu rukora point of order yenye kugamba point of order zine moderator wana silva jereka cyomba mu order kubana mugambite tunana waye notere kuko monotera madam mugamba yo let's just go for it waye notere kuko monotera madam wale kapure tokatera president wale kapure tokatera president wale kapure Mr. Moderator ukwenda Mr. Moderator gace ntuzagaruka n'umushana go buteye yonke kizonse
We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. This is GNTV, releasing life. Oyinjira y'ekigambo okwirimu amaani ohindukira omutima. King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiba na Bishop Nicola Taiba mbakumanyisa ku Sunday service zitandika shayi n'ecweka mpaka shayi n'ecweka. Service ya kabiri etandika shayi n'ecweka mpaka shamushanju n'ecweka. Prayer extra etandika shamushanju n'ecweka mpaka shamwenda. Youth service etandika shayi 10 n'ecweka mpaka 12 n'ecweka. Ijatu hamwe King of Kings Church ebyawo byona biterere. King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life.
We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Bari mnonga nimbasima nimbebaza program n'Omushana Gw'Ebyobutegyeki EDGAR AKAMPA kandi nimbasimira kimwe tujya hari GNTV tuija kwigura amasomo gitu noija kubana tutera sumu kati kujirebera kati kwija screen yawe noija kutera sumu ndija kwakire ntukwata wabo ino habuzi ninga winde kibuzo cyo kwenda kubuza mu studios nyine mu chairman Nyanzi niko kukira kumweta ni Nyanzi Friend Center mu konka hono nabwe abinji munonga mu manyanga chairman Nyanzi no kimwe cy'abatabito nyine cya National Unity Platform hariya idara rukuru passé abo kwa naenda kubera amazima ninjira hato muturya hano mumbaje nyabutwine actually yabataruwe because mu cyara jore no bwarabe hato offices jore ziri Kampala understand offices ziriyo in Western region. In all the districts of but Western region. Where are the offices based basically? Because in all the districts of you have Western offices in all the districts. But then there is one. The major one is in Mbarara. In Mbarara. Yes. Okay, so umcharajore nshobatu mwinaha bright senior citizen naha bwambarara kandi no coordinator INP kamuba coordinator nyanza kufonfamia musajja gumwa uba coordinator musajja mulungi nyo gumwa wa uba coordinator ubaye yawewa man bright he is our sub regional coordinator. Very good. So that's a confirmation. What is rokwata masumo wa Nyanzi? So that's a confirmation. Bright inabe yambuza rukunjira to bright yagabe bitinzata banabihereza. No, they have confirmed in the way sub region coordinator nishirungi Darius ogunomnya Rwampara no musheshe gwa Rwampara agize kwenda futuga mbere kibina ne cyayinari konkano we ninjano mumba kuchitira mu bituri nebindi kebi konka handi nabwo ni gusimira kimwe kandi abanya Rwampara mu representative aho kugambira twine RCC aha bwambarara ogumwanya guturumu no mujoje rwa president kandi mbarara twine barasizi bashatu so nkasite kandi ogunarisi yabwambarara city of course aine babiri I know am north hamwe na no south ntumusima au mwese jobe mnungo kwija kandi kutuhereza kire kaka fande tukabasa kuganira niwe twine n'abakuru babandi hono nabwe nimpendera no mucyara ikondere a faith cyogirwe nikondere rya mitoma nabo nabagambira ngo abanyamitoma ashaha yona kandi nabwe actually ekishemize no kugira ngo utake na introducing ha GNTV bitwonga ko kakuri mu mitoma introduction zuriya itizakiriye tezamani ninjira Nyanzi obadoina information yempa tugenda masimu aho njya kuba actually nari kukamera neba mu Nyanzi no ya ari kusimu so gwenjogera Nyanzi ora abadagenze kuba simu so ya mulembe nyo okay nsenyiso kumulaba neti yo ari narem njya mutereza okay kitugenda mwe njya kuda muto wangu oli bamwita Darius dalabinga leta concerns bwaba nkyali mwenale mwali mu kibina kikyabo I mean is in the wrong place. Better join no yewali abantu abalina ebigambo byoyogera kati wano kubanga you are very concerned with a lot of passion. I want to tell you RCC Alimara, I want to tell you muto wange Darius nti corruption is a cancer. Corruption ni kokolo ate kokolo jaguma okukula jaguma okwengera okuba omuli tokyasobola kutereza government yenu ekigimirizawo corruption patronage nti Museveni kati bwalowooza okukwata ku basajja be balina kubba kubanga alabika naye alina message zakola ng'omuntu bw'obeera headmaster abaana nga basasula ssente n'ogamba baasa yongera mwezi ange kati baasa naye bwayongera mwezi ze tolina bw'omunenya tolina bw'ojja kukwata baasa now that is the patronage bwe bubbi obutalina control kati wetwogerera mu kiseera kino
tosobola kugamba nti no osobola okujja corruption mu Uganda akulidde ebbanga eddene okujja ng'olesa enkyukakyuka. You have to change everything. No kyuse era ffe kati kyetuyimiriddeko kyova olaba nga kubanga twandibadde twaganye n'okugenda mu dialogue. IPOL twagigaana newalizibwa okugenda okuva mu ggwanga wano olw'ensonga nti nno oli bwajja okuteesa naawe kyasa okukulowoozesa kulyanguzi kukuwa oyagala biliyoni mmeka akuwa kifo kyo era bwe yateesa ne bammawo yabawa bifo yala olinamu wa prime minister kakati olaba nti nno neyo yali bargaining ne dialogue yandibadde ebere clear naye limu kutegeeragana kugabana na kugujobanira bifo ndowooza nti njogera Oluganda bawuliriza. So ekigambo corruption muganda wange Darius kigambo kizibu nnyo okujjako ng'olesa enkyukakyuka nokyusa ebintu byonna. Ate corruption gyemusuubira nti teri mu kibiina kyammwe kya NUP. More information. Nja kutegeeza ekisooka wandirabidde ku intolerance batuseeko basse abantu baffe bangi nnyo babasibye ne tulaba nko muntu waffe akutte kiso okujjako okukozesa omwani microphone. Bagezezaako tugula okutuwa ssente bagezezaako okutuwa ssente naye okiraba nti no twaganda ssente bagezezaako okututeekamu ebintu bingi nnyo juzi kulayijajja olaba corruption gyetuuka eyingira ne mumagye ne batandika okukozesa omuntu nga bakozesa tumwesige nabayo nagamba nti no mwesige oyo mwana gumawa ssente nebamugula ate nebaddemu namugula olaba corruption bayingira mu majje eyingira mu institutions za government zonna neyingira mu kooti mu bitongole bya justice neyingira buli wamu neyingira mu parliament babawo miliyoni 8 you remember very well nga tukasigetinga kati musajja mukulu ono ayina problem era neme is fighting to defend corruption alwanirira si mubbiye ng'omuntu naye ayina kati kyalwanirira bakulu banne nga Kasayija abakulembeze mwenda alimu babbiye amabaati stealing iron sheets on top of the money they get. Kati corruption is so deep nti tulina kumulwanyisa kola ki mujjawo rigging of elections nakalu katwali ekayunga abakulembeze abakulu ba commissioner electoral commission ne bambala mask ne galubindi nze nali nga kalutumazo kawangula results we ziri very clear mwanangirira akalulaka ne bakomawo ne bambala mask ne galubindi ne bajja bakyusa ebintu ne mugamba soma bino ng'ebituufu biri wali. We were watching and everybody was very, very, very surprised. Corruption gyatuuka amaziga gagonyo gamanyi omanyi gonya ebemize ekintu libasanyu naye ate awo ayinza teyalibye kubanga mulina omukyala jola kugamba yali siniya agambye yali siniya kakati olaba nti abantu nti balokoka bwe bulokoka what it takes kyetagisa ebintu bingi nnyo ekitali kyangu bwe tuba tulwanyisa ekintu kino kyetagisa olutalo lunene nnyo ekintu ekikuze mu myaka 4 oyinza obutakitwala mu kiseera kitono kati bano bibalumba nono omukyala yakyogeddeko nti abaana abamu gavumenti ekola ebintu abaana ne babeera babbi naye ate kikwemuyisa gavumenti yonna bwogyetegereza yabba amabaati bagabana bonna era nabadde nva waggulu nga nkutegeeza nti kumabaati yali just symptom kubanga olitwala lyogana banzibye bantwala era nina okumasamasa bwenteeka ku masamasa galabika naye peni zebakuutiza ne bakyusa figures esente gyezikukulidde malumba nga bazifuuyira n'ebintu ebyenjawulo ebiri silent bingi nnyo era gavumenti nga yakyuse nga tandisa okuteekawo ba auditors bintu bingi nnyo ejja kukyuka twakamala okuwangula etteeka ono lyayita eryokwekalakaasa freedom of expression constitutional court yasumuludde omusango ogwo batukwate ne batusiba mu kooti nga tuvuddeyo okwekalakasa ku musolo gwe bateeka ku social media ne mobile money nga tewali era omusolo omulala bwe twakiwakanya
ate ne government yamala n'ekijjawo ng'eraba it is a nuisance kakati kooti yattadde negamba nti article 29 terina kukwatibwako mukulu RCC abantu bebanyigirizibwa baddembe okuvaayo ne bakola freedom of expression nolwekyo section 5 ne section 10 mu POMA Public Order Management Act etteeka discrepancies out abantu baddembe okuvaayo ne bagambira ku luguudo ne bagamba ne mwala wange bakapa mukumaliriza bwenti kino kyokoze wano otiisatiisa abantu obutagenda kwerwanako ku street ogo omenya teeka era bwebakwata omumenya etteeka bwetwogerera kati etteeka likkiriza mu article 29 of the Constitution omuntu waddembe okuvaayo na demonstrating. A demonstration is a right constitutionally. Nagamba stop torture, stop abductions, stop raping our women. Okimanyi RCC nti SFC bavuga drone n'amagye agenkukumo agamwe ne bakwata abakyala ne babatwala. No, it's true. Bakwata abantu ne babatwala. So mbagulunga nze ndowooza muganda wange oli bwoba tunaba kuzuukuka. Okay, leka soke twateka leso. Hello GNTV. GNTV, hello. Yes. Ndia wa mazina na huwa terra. Nkulire. Tingine shonga mazina na huwa terra. Yes, Lawrence. Yes, bueno, wewe utaya sawa jeje. Ati mwanangu kwa mchezo kwa wani RPC ni wa network yawe ugitereze je? Okay, simu no bunetaji huraje ndikokwe. Hello. Yes, GNTV amazina na huwa terra. Yes, Kabandana chibuzo ningo habuzi bwabo. Terra kabere shingiro. Mwewe kutesa, yewe kutureka abajenyabo. Webale kusima. Na tasana no wani Bright Muhomoza. Kwa government wasanga kwa government yeyo ngwebeze ukakwatu kuwi avuka cyangwa birebire ya fyoka kandi uko rukangwebire ya ekibya mukozizo obwaba yikimbere muri cyangwa ubya kwenda kumbuka kama kumanya ngwebire ya bicu okay kandi ikingo cy'ababa ba ekene kikwatira no kwiba amabati okwiba amabati abantu kubetereze twaza kugana kuharona na MP umoba kwitapaya si wakabi abantu imanyangu na mwe hate zale kibajana mamutongoza ngiyo rana na nabandi akaje CSC na iza kubana na ejo nje kwata ari uko mkazi ya nabaga. Hello. Yes, GNTV. Yes, medias. Okay. Okay, wewe bali mnonga media skanda banyakacheka wewe bali nakuturubire kwa terrorism. GNTV hello. Hello. Jendi sina buzi mukan. Hello. Mukama wangu mwe wale kwita wangu. Amanya wa kuseka bila julia. Osinzide wa sekabira. Kimenyo okutemenyo. Okay. Osinzide wa? Osinzide sebuku. Sebuku. Okay.
Oyo ani RCC wembara bamwita Fred Mwesije kano mulamba nno nabo abekana kata kubama bati RDC amawaka wao mchamwanyo ya kudaka makanyofu mwamaka pia inakita programu nabo abekana kata kumabati wabanyanje batya wote bekana kata kitufu Uganda eribu amabati bakabye namenye benyine mubira bamu komenti mubanyanje mukipo bajya mukomera tengero kubuza abanyo okay webale ddala nyanza akulidde ekibuzo neera akiwandiika. Hello GNTV. Hello nijja twakwakula amazina naho waterera amazina banyita Darius Mutambuka nimbera Kampala kusabara. Yes Darius kuga busabara nasomerwa abari mu studio abakuteza yanga konka nekintu kyena kumumbuze ababa movement amadwaro kitukagaruko bikagatine mbazi bina amasomero kutwasomire muga primary ko wetu kibasi mu Kazara nimba kachuro yo kachuro kiyabwi okay hati omo munabatine cyo kuyatina rasmezo mwana amasomero na gede okay ka president wengana banoja ati mbena abantu batine cyo kuya kamba yande abana bakufizi tukende dosa umwana wa government ari primary aso ntwarita okay kando yo ati government tuyambire okay webali mnonga kandi batwakurire GNTV. Hello nkako hello yes hello hello yes hello yes Rajab Rajab uchendeza volume ya screen yawe ekibuzo ningo bhabuzibwa nagenda kusimba bali mu studio na munonga chairman Nyanzi na Bright no mucharo kwejore mwagisa kungi munonga ko kandi yenda kumanyisa abanyarwanda ngo ababa NRM wari imyaka ya RCC ngo atakamanyire mu government yabo n'eshuma government ya simya kama kunyana ko kana tana jamu baturu bagorogoza abashuma tabaka bakwate bagorogoza buri kimwe kigiye okay wabali mnonga hello yes hello wabali usima amanya ne osinzidde ani Abdala osinziddewa Kadugala osinziddewa Nalukolongo okay RCC obadde okola otya ayinza okukwata kulidde bulungi kiddemu mbadde nsaba RCC obazike mugwazi omwaka gumu nayanza kuzembege myaka 10 ezo tukutegedde bulungi leka tukwate omulala tubawemu omwaka mbala bensimwe okay babawemu omwaka gumu mulabe ekintu bwe kinagira Nyanza mwami Nyanza gambe temusobola bo batwalira ddala ekintu ntikasaba omwaka gumu ense gwawo Nyanza hello ubwo ni maneno wana GNTV
Nambuta yagiriga Museveni. Okay, ninjira akashonga yakire ko kwasa kwa wenda kire ko kuteresa mu nimbere edakika kibirizo nk'amasumu kagakingira kimwe konka tubasima ntubembaza oguna mushana Gw'Ebyobutegyeki orina EDGAR AKAMPA turi ha GNTV buru wakashatu iki program yebero mwene rizo atageze kwenda kuretera bakuvu bashat kurwa mu kibina cha NUP bashat kurwa mu NRM kandi hona twenda kuganira hanshonga Badamu babiri kurwa mu NRM omwe kurwa mu government avuga ati no wa president. By the way, I beg to be corrected. That's very true. Okay, hello. Hello. Yes, hello. Wewe bali kusiba mazina na watera. Leo anyetendira kukinduka nateza kachikano mbara. Bafa twaruka. Wendira kukinduka. Leo anyetendira kukinduka nateza kachikano mbara. Okay. Wewe program. Wewe bali kusima. Kandi wewe kutretera abashisha abo Mr. Nyanzi na Joy Mugisha. Joy Mugisha no mucyara. Shana Joy Mugisha mutana celebrate. Hello. Hello. GNTV, hello. Hello GNTV. Okay. Amasimu naza kwinchiriza tugakomya aho ndoza Nyanza obati mu ebibuzo. Fedashiko inanga satu. Abuziza netulwana muganda wange ate tujja kukoma kukola. Agambi baba wemu just omwaka gumu. Tebatuwa mu buwi. Yo kusinzira nga wabandayogera agambi hande bamala RCC tukusaba oba wemu na wemu omwaka gumu. Mulabe kitale kigwa mu Uganda. Yeyo sense of entitlement gyetuwanyiza. Bano bonna abakulu bana benale mulobogera balowooza ekintu kyabwe. Very big problem. Nengo side mu kitufu kyabwe. Kati mwabuka abakuze mu kiseera kino baba corrupting mulowooza nti omuntu wakwata obuyinza bubeera bubwe. Naye kati okakasa nti omuntu agenda labira ku Museveni yennyini labira ku mukulu ono ogambye bakaddiwa bagenda they must go. Abagenda okujja bajja kujja nabo. Neba kadi wabwe mu dabuto ola mwenga. Mena fe tugenda naye kugamba tugeza ko kulaga ekifaananyi. Tugeza ko kulaga ekifaananyi nti obuyinza tebuyina kugamba omuntu. Tebola banga babba ne bataba ko. Abuziza bote bazala kale bakula akiriza. Ne abana babwe tebakiziganya nabo. Nguzi twabadde ku koti y'amagye ng'abantu abazo kunona abana mu koti masho okubeyimirira. Amagende gabagano okukiza okuyimira. Bo balwana ne Museveni benali ninga abana baabwe bali babasiba olukoba wagira kyagulanyi. So tosobola gamba nti omuntu omuluwoliza nono tuze buli maze na mutwegwe oli omwana wendali ne uli ayogera naye mwagadde nnyo omwana tumutwala omwana bafuwe mamboze mule ne problem obolo mukulu yabuziza nti abana bali tubayandikya abana bali agandi abana abavudde ne bekalakasa kubyamabati kibakola kituufu abasajja babba amabati ne badi basooka mu komera ne balyoka bakwata bekalakasa bano bandi bajja ku street mu bugunjufu singa tuli mu nsengunjufu bandi bajja ku street ne bagamba nti omusango tukolako ABCD abana ne basettinga n'okusettinga nti mutakikolako tugenda kudda ku street ne bateka government ku bunkenke ne bagiwa condition naife wano we are acting in a barbaric way kati babakutte babasibye ate nga kyebakola kyekituufu okubba amabati kirungi sinziramu nsebo omuntu abayo omuntu abubi bubi omuntu abayo nabogerako kubanga kino kyabadde kyetolodde tugenda mu mwezi mulamba ngekikola kyakubba amabati kikoze eki kibaddewo kakati gwe ddala ng'oli musajja mukulu okukulembera eggwanga notavaayo kola statement ku minister wa finance ku speaker wo ku prime minister notavaayo kola statement up to now oli president ne RCC ono kati naye alimala bwajja kyawolereza instead of condemning it so nze ngamba tusooke tuvumirire kati okusinga okukwata abaana bano fe okuvayo kubanunula gwe notunenya temutasiza abaana bamwe biki lwaki tunenya eyabbya amabati balyoke bakola ki bekalakase namba 2 omuntu yenna bwagenanga akyusa amannya n'ava mu kaguta nayingira mu Museveni nayingira mu Tuluhabulwa ekiseera kino
natwino mukulembeze ngatachawo. It's a very big problem. Ero linya ne kati ate abawabuzi bayina abangi nabo yabawabula kamuyambo ono mu lulimi kamuyambo ono mu lulimi tubuhabulwa tubuhabulwa tekitegeeza nti tahabulwa kitegeeza nti obwenge omuntu nga amagezi ozaalibwa nago ayina mangi nnyo ozaalibwa nago mangi nnyo don't come to Maria Ragweshonga yakiri nawe ngenda president mudo kugenda umunyarwanda ayona tureba bako bawatikiruzanga ninga tukiruzanga nabo abagenda batureba bari batureba shonda stars manazo nakahabura cyakora kuhereza abantu kumashyi ndukhendera ingamba abanyarwanda mugire amasiko no biyona no biroho tukizana ngomba bintu kozubwe konka akakigondi kastegana sampora mpora nakantu kemuzi sasa n'umuntu ukiga nazindi so hata na munonga afite twara kuhindura ihanga ebintu nibitukirwa ntuzamunonga twahenere nguzi enari mutwasa scoringana na 99.9% konka yabekere ibintu mubundi ibintu bikozurwe nibasa futeganze ibintu kizana ngo biriho ubusinge bright one na robsinye ngutubura ha bright no kuseye kwaje gusinye muri mbaro haro no mwanya muri mbara bright ngutera ordis no bright one ko ordis kandi ava ibizoroje no shanga naranda no bushesha kandi atahaje gusinya shikojo weye akashesha hotoka asambuze seye Beitu bukabuji kokati masa ngo obundi enguzi niyo ekiriyo neteganisa munonga so abanya Uganda muje twatanse turwanise enguzi uyo mahare ngoro kandi ufite turafite ihanga ndukhendera Isitaka teko kirije turikora mu cyaro tuho obacha yitwa Nyanzi obacha yitwa Bright Nkogo konka turebe kirumu ishaki ahaboro rwihanga yitu rwihanga yitu turarihindure kamera zo koraraje abambatereba ningashukusi bagenda bwasezeza abashamukaga rahanga yo muri izwi wewe ari mnonga desa abanyarwanda baze kwatakura break president hanise waruha aza ejo barwa ngitungireho ngirebere amukutuka naji printing ngito mu file yanjye ni mpango wangatanga kungamira file tuyo myaka nkikumione yo file yete injoro kata mu ndiro ni mpandike kitabo okutoza n'ababwibiri ngomwe ntaguma ni ndonda file ni ndonda okay na hati president handise barwa barwa yejo negira ngo nyabura we IGG betkani amaheganje utagacunduza abashuma banje utabagamba nazirata amaheganje gareke none n'abantu banje abikumanya abakuza kuncondereza amaheganje utagapata IGG very good ayina kakigo kaya akakuza gacondoza unkama twabuza president torkwena ngo IGG acondoza mwe konka nitwebuza captain kana ataho mubara abantu bona bakemera ngo mukama yatahamu ari kugemiriwe nemwe sente nabanaziye captain kandi bajango ejo yitegurira ne captain kandi bajango efamu ishatu zona zirimenda za brand neza captain mugano twagira ngo katucondoze lifestyle audit president utachikora president okwasira bamwe wabate ku munguto construction hada indi gambera minister wa works is a full general of UPDF. He's not even retired. Haruno jangu ite ngo IGG atamuchondoza. Kashi para bena niwe ashimukora atukure ngudo. Kubara message zo kore ngudo akaziba. Hati tukoreki. President rono jira ngo amaheganye batagatondoze. Ko kandi niko kandi ko munande operation wese creation. Niko garuka gabimbi. Hatu agira ngo mbibe ziba abahiri. Tizahika abantu muconda zaba president ataho mutabashondoza okay turon tugira akwasira bama president Museveni yahandike barana nyine kopi na printing yagira construction works zone construction works zone zo mu health zo mu education emirimo yonejo ba contract bitu abantu bagurijo batashaka gukora ngo babihereza bamwe kandi yabona handike barata mutabashondoza hati bajombekirwa ro jahirima mutabachondoza babese nsokorerwa ro tibarikora mutabachondoza hati ni nyikizo mucanyanzi Fred chairman wanje ekiri kugira ngo
Akabuzira gukiriza muke. Ekiri kugira ngo no turabe niturunda abahurire. Ntubarondera umbafiri. Nekintu cyano kushangana urondera abahurire umbafiri. Abo kuba we bari mnonga bright. Corruption mu Uganda. Chief priest wayo ningo rukwebembera abakugikora abakugirya. President ko nyamwine gubu wiri yo kuwanisa corruption ikabiri yawiro zo dugambira abantu mwije mutejo iningeho tu planning internal economy bajori yakigamba cyo kugira ngo akaruru twakine mani hako tukaronda aba bakira. So we bari mnonga yaba za street tutige mu kwendera kandi yaba tukoreza bundi buko gicuku turikizane kunga koreka ngo regime twagishirikana mu 2026 etakagenze mutakatekateka muri byo kuzana za ahubwo abakenye bareze twazire ngo buhungu bwatemba bw'ibihimba byatemba baza street mu 2 weeks na 2 weeks zikiri president ayiserukiko bikizana kurashanga za mbere rubire in Tunisia akavugambira umwana wa batine mu rumu akabona ashobora nyanya hacina kenyanya kuyagire ku abakaso bamukwata kuba mukwasire yagura petro yayishuka ya Yesu akabasha nyanya zibaze mwima enyanya kuba kuyafiri ecuconka kikarugo kwika government. Sudani akongeze be y'umugati engano yonka Sudani Bashir amazira kujya karuna 99% yargo abagabe bakategeka hinyaka 12 bari mnonga bright ni bakabukira ikonde abacezi bakategeka hati nabo kubushaka nubwire bwabo burayika nabo rwo ubara no ikonde turi kumaririza no tegateka n'ubihanga gitu akabura ko kuhereza abanyatoma akubasa kwereza abantu kubasa kugezaho kwenda kugamba n'ingeso no kubasa kumenya tukatunga igande bo nko kaye we bari moderator kamana kutiyo toge abanya Uganda n'abanyamitoma n'abantu bona abantu batureba n'abanisha bangu government kwera direci ya leta cyengiremo nka PDM umubyaro mu byenyigiremo bigira ibyatuteka mu byakire mu bikozese ahabo kuba abantu bagira ngo nemishoro yitu mwe nemishoro yitu yiziro mu ryebyo mu gikozese tugire ngo kutwayiha umwanya goboro tweteka handi kandi nishaba ecyaha muheru ngo batahibanje munwanu wanje bright na batayibe omurnyankore nibagira ngo agaterine ngo agati gufu mwije mutwegiteho enshonge zumwine muzituretere nito tubahezitu tukore Uganda eyo businje inunje mwe bari mnonga ecyaha muheru ni mbendeza Easter nunje Sunday Easter amazoka maronje ga Kristo ngoje kwadira nga register niza kubanda mitomo ba Easter niya barasi niza kubanda mitomo witu nimbendeza Easter nunje muzaguzeje mu businje mugavurete bari mnonga ikondera mitomo umucyaraje abatwikirize n'abantu batureba nyewe ni nyenda kwendera nimbashaba ngo muguca mesho okutera omungara abandi nibakoza kubiro kwa mwana munonga ninshaba buri munya-Uganda hari areba harubajurwe kwara areba oyine cyakurya watari kukirya nabo kimweho ayebuza bwenshi watakukitunga kwara areba umwana we ari general we bakaza muhamwe mahe owe achibarwikuruto ayebuze kwara arebe PD arwageta PDM mukazi we nibageta charejo parish kwara rebe ente ya wealth creation yarebo riya yagitungo riya wata kugitunga nababo batakugitunga ayimuce ahabo kuba no bugabe bwe nko munya Uganda kutunga services kandi nimbashaba abanya-Uganda murekera aho when patronage eje yo kuteka ngo government ngo ekaretwa rahanga ngo government ebiyakora ngo neba mwenu ngo it is doing you a favor in English abo ko babinja abanya-Uganda tumukumanya ngo government no bujunani zibwa
nimwe mu kugiha umushoro abandi nimwe mwagironzere nabwo icyo no bujunanizwa bwayo kubahereza services yabetaziresere muzidemanding mwemerere muzigishabe kuziragire mwije tubakunge tukungane hamwe twimuke twigize kintu ubwo narahanga aryo muhwezi w'iki tukumbagaze okay omucyaro wakacheka yajyango ruhanga yes we believe in God abo kubarahanga no witwena kandi ruhanga ogwe omukuteka ngo arinzire kintu hata attention akagiyayo abo kushoma Bible ni mwijuka Saulo burhanga yaronda Saulo mugabe Saulo he was the best man in stature in health everything even wealth konkara kuyargira amahanda yarahanga nkaye narayemo kwegiro umuhanda gwaranga nka president Museveni abo kuba bwija kinana mukaga tuna twantumango hangani wa murise konka kwarire yarya yaheza uko kuchikugamba mu Deuteronomy yari kwararigireyo mbwene mwimuke it's that same God who is going to kuchikumbagaza wewe mnonga umucyara jore kandi wewe mnonga natutwereza kintu ukabasa kwija ntukusimira kimwe RCC turukumarira wiguga kandi wiguga araheba rwo bakunda gustamiza ista reka bakunanga tokere mbatabwo nasine bikuza kwija kandi atsigebero anyenda kwebaza abanywana banje ababutwatera ndaha umusaga mu byaro bukareba burite bon abanywana banje nyo mu Uganda bayibewe nikundi hangari yanjye nyenda kwebaza abanywana banje abutwatera ndaha kahajana abintu birukombeka ihangeri nyenda kubagambira ngo ekizu cy'abantu twine urwango nimbi umuntu akangira ngo orukwanga no wakuzenda ahamizi nagira ngo wamutse mwenu ekizu cy'opposition za Africa nanyendiho tabantu baba bata tabantu batwazo bata kimpena yitwate nanye kajyo nicyo kurebera ikintu ne cyanyu ni impandiyo twantigamba har corruption iyi government ikikane rwandise munonga hati akamanyi mwitugambira umbandi okay emchimbi yanyu y'iryo terbareka mukategeko obedi mtokushona yana ekirungi cya demokrasi wazo mu parliament yitu ya Uganda akakiko akakucondoza habyentashya yihanga no kuba kugikozesa kubi na opposition nikebemberwa opposition namaze konka nikintangaza nibayjeri izoba nkabarra cité mubahinguzi indeed bareta polisi bareta butakakora kawe yiba sente tawunikiraka yiba sente omudakika 30 mutegereza abantu kushuma polisi chapter wa closed kirumbuino mungande nabantiki abatwira umukoti babataka batweremu then there is no corruption eyi muri bwa no That's true. But they are temporary. Ene power za jaji. Nangono yakubeta zini. Hakireba n'utyo mucyomi. Twashanga RCC wambarira 2,200,000 erizoba twamuto mucyomi. Nangwa koti bazigura zabarekura. Mbweni nyewe eshare y'ukushabira abanywana banjabo. No kugira ngo mu cyaro buyagamba enguzi twimuke twene tugirwanse wa government igirwanise nguzi aba bakiza mu mukasheshe nkagaberwe negeje n'abatwi ekya kabiri amashomero
amashomero amarwari UP yaza kwisha katwine abana ninge kashanju emitwaro 2 izo bari UP yatandika primary yagira abana emitwaro 8 hati UP ne rwansaki UP ekene rwansa obutamanya kushoma na kwandika waza omwirwaro bakakobujuma bakandikaho ibire mirundi eshatu otahi nyo kandi bamawe azo mwirwaro bamwobujuma eshatu bagana nabo niweriyaho niwutwara habo kuba takumanya kashuma takumanya neki no kwakashemereka kozese umuntu yakwandikira kabaraha kashome ekyo cyo cyaritsiri UP ngo mwana womoro otakubasa kuza mu ishomero atakuturuganda abana bamwe ndabagraduates abana biri mu UP akunkwenda kwerekana ko banywana banjaba nimba ha support yamani bayija bakamobilizingira ekibina cyabo batakozingira trouble ukabisha kozinga trouble igiye batangukoze agiye batijumtara mukozi ngo muri Kampala tiyarati okay zebandange ikisoka yawe kwebaza baganda bange banubona ne mukuru wangu no RCC ne mama mwinambe baza banayi program badde nungi kutwaza bamu. Thank you for debating naye eki kyasembyayo kyekino nti sense of entitlement abantu koza nti bibayino kuba mbuyinza. That is a very big problem ejja kutuza mu buzibu era muri lake nnyo temwafuna kati abagala okubajja mu buyinza nga bagala kozesa non-violence bwe mulifuna bali kati muzeya sisi tokyasobola kudduka mu kayukiyuki n'okugwa kava oyinza okuwa notasituka tokyalina namanyi gadduka bavubuka byalina obikola so kitegeeza ensi